Welcome to the leading site news. Kardom Arnivang asun dak taksi pini the leading side news pen isi prek jaka berita nangwan piji phansi non nang litum athenglo nili nang dodang lo lasi pini nililong non nili dung ke do bang nang litum nili amen pu pepinda nang litum RJ ke lang penta karbiang long solang dora tum chini lasarang limena phani li pin purpon pelo rang limithang pachithanang lapen chithan thepil sita kadu kawe karbiang long along atok anu ke do karbi tum anta lang li phan chini lasi alang li pen pini Chehut Cheput ke en ponje phansi nili nona poren polo desamet nili alang li pen kaching ki han ponji ke alang lik inu alunsepi bon alunsepi po amen pen ni li jasmet alang ni pen Chehut Cheput ken ponji kali bon alang di lun kilun chot kali bon te nut lok ke charli nut ke thek sera bang lapan akang tu yang deng kile duna bang lasi penang na tuma phan theklong lok ke charli ko anak kenang sot ma puchi ni darsi penang an ke charli dun pen drop out pen kaprek asai ke claim pen jok ke charli na thu ke tikuk thepik pon sita alang like la pusona bang kali per thelong alang la nong nam che thangklong posita alang li lok ke charli non puteng ton telang nili ka chini teng lasi alang li pansi pini chingki than pon po alang li akaya lamo mahang ke thek apia po lapen kato ka alam lang li pen chingki than pon po labang so birta nang tum kicheng pen kijut nang lang do nikha lasi aprangsi nang li phan daleding site news bitung amen pen kardom nang pigla lasi nonang li aprangsi daleding site news nang kelang arada phan pachini pon ikha nang li mithang amen lapen nang li po nang li payamen lapen nang li rong amen lapen nang li mahang ke thek komen tu ning kan si mahang ke thek ngalabang so puthak thiek pen than pon ikha Kardom, limen ke sami Akangsha Enghipi, angke nidirong bangke Hauragat, ward number 2, town along si hidun nilipan. Angke ke chengsi nili mithang alam than pang chengche aprang, ke chengsi the leading side news channel pan sistame, la pen ladak ke klem bang pu bang kiduan pan sistame ni klong pen chor par piklo, nilipan la puson angke pon pen alam nang isi talk show pan our nang pipon apot na si chor par piklo the leading side news channel pan tang te nang li mithang ben than pon nang lo nang li mithang amen la pen nang li pi nang li pomen la pen nang li mahang ke thek adim hora khat kat we per thelam nang li pachini pon nang lo se non nang li ladak la so news channel nang gelang tum phanang li pachini tha aprangsi nang li lu ke chari dun ke cheng si akeng kam ko so school along pasinang li kidun ma lapen nang li labang so school kidun pen metric asat lang HSLC an nang li ke chipo ang thek an nang li than pon ek jipan kala nili schooling bangke ke cheng nursery pen class 6 an Hauragat long matsi ke klemiklo National School Hauragat bu private school isidu a principal bangke Manoj Brahma sir lo angke lada class 6 an Charlie lo angke la sod bangke nilitom hema condition talaan me pikpe thema financial condition ta ingtang e matsi hemjing wailo mamatum angke nepaitum government school achok athema government school bang hempenda chite boko lasi ke dam ke wangta siksak seji phan hedi angke Hauragat English Medium High School pudo nilitam hema dong herlo angke dak pangsia ko admission ken thulo class 7 pen la pen HSLC sat lang bangke ladak pen si pa undun lo la schooling bangke Hauragat English Medium High School ladak pen si ke pas eklo nili HSLC bangke Perang tentang digital lo SSLC bangka da wrong school government school pen si cepa pas tun pulo lapen mon nang isi alam kep mention pondo financially harasut mewe tang nang lila metric pass that pen higher secondary kidu na hot nang litum hema condition kosan lo financial puthak lapen nang li SSLC pass that pen high school level sorry higher secondary school nang likidun kodak lo lapen hazo ke poidun hot nang li kupipi akidu kisung chetong pon ka porhi pon long jesmet kalang financial condition mewe pualambang ke lalo hema condition mewe nilipota LP school teacher iglo angke bon sita salary ta chinilo body karbiang long punon Assam punon elitum ke salary la so de longo elang non bang apiong budget dulu he ali bihe gagut bang sita isielam nili po pai phantami choro pik nangji la bangke alang litum financial condition meme provide pit pistami nili phan kacharli nathu patiko ka pin pen sina pacharli dunlo kinang ji ason school banglar lo sitame nili books pen cheng lo copy pima kacharli kinang i an bangke nili phanang provide pa melo nang paduk de pin pen
si po pai phanda choro lo nili la pan ni phan nang ke lang pon nakang thur pon a join nei si pini an char di long lo pusi mathalo la pen HSLC pass de api nili Hauraghat long mat Hauraghat Higher Secondary School do la daksi science stream pen si HS pang ke tok don iklo la pen 2019 aning kan si nili HS ke pass iklo HSLC bang 2017 lo again 2019 bang ke nili HS chepa on don lo nang te nang lila HS long ke nang li science stream pen bulo la se science stream pen undet pen api akang tu yang deng ke charli aphan nang li konat lo ke dam la pen la person along school la pen college level dambom pen ke charli hot ko son la munit me inut sia mindset ke chilaro do mari pena tum ke school ke don hot ke kai ta chipuwer ti ke enjoy nei bote school level nang ji la pen non college level long bang enjoy sita me halas hot aning karong bang avi la son da do munit to malo ni la sila swan ni chara long bang nang ni long ko son la ke do ke kalang nili bangke bihek penta do joy pujat kali hai mane prang pujat bihek penta hedi lasi lalo ahut pen ke tam cholong lok ta do lo I know anke edoralo so people te asod dut pen se do ning pu mane ipu pai pen nang than pon do lo he anke chama thalo bihek potsi lasud bangke sonde ta hai pe he ke on anke ipu pai tam nang than pon bom lo la so teng pen si pini charli pon long bom lo he nang li bihek ko school ke long ke dun cheng aken kama chijor hot ke nang li isi government school long se ke dun ngasi ni li ke thek dam long la pen ka chini ateng bang de penang an arada tum ke ma penang an apia potem ga somar phan government school long toy dun tung te report ma program te government school long ke chari dun sita thek the dak teacher som se paduk de la pen hanada la anang deng kan tu ke li dun je phana future ave foundation ke tang rak nei po private phan se penang na tum ke padun la pen kabor i seta private along ador ke so school ke mi pu pen padun po la tum hadak ador ke so dengan le thurok po phi bang ke tangka maha financial ka po ko drop out de po ko hadak le dun seta ali ka bi thu de la song si thai lo wanda nonang le bang ge isi hak cheng pen ta foundation pen ta government school si dun no seta non pinier ni nang le MSW pen nang lo nang le university long ka phi dun no masi nang li so government school ki dun pen non ali ke chi thek long isia ke thek ke long nang li ki dun long so puthak nang li rada phan ko pilo message ki pi ji thi hek ke cheng sin lila so puthak than thiang ko si lamma ke ning je gang tu ke thek ser bang phi kali nili non si charli bom lang nili pen ke thek atum do pikla mon same nang li tuma channel phan chor par piklo nili phan thek pin ben sta la so puthak ka ning ji phan our size nangi pi pon pot la si nili a point of view pen bangela pulo hai nili government school la me charli lo high secondary la me government institution lo bachelors la me government institutions lo anke nili MSc ta me as alam so charli hoilo Cotton University long samila bangta I know isi nili kamatha mane kadu kabi kamatha penta mane nongnam chithang o university silo la pente government school aputhak la so opinion e do bangke heno pu bangke nili pudam chike ili kadu kawita role do la so long hedi nili tumjong si LP school a condition lang dam polote nili po pustame no LP school a teacher veklo alang litame no chapaduk pick a teacher lo inot student tumphanta ke than pustame very dedicated teacher he is anke isi a problem ni ke thekdam long nili po ke than along pustame teacher ave anke student man ke dopo nursery class 1 ben tame class 5 anke dokolo pod LP school long pustame teacher bangka point ke inut ba bahini an chot si ke theklong ji banane nana school nge single teacher da me doji ange it is not possible for one single teacher to handle so many students anke an a student phan ka pathek nang ji pulote innovate a teacher ke uni na so mang impossible alam lo la si lahaita isia factor lo anke private school bang compare dam lo pate teachers available ji hadak bang ke ange ke than bang bustami available lo pot misen ben ji than long po aport pi wet long po la daisi drawback lo nili matha dam la hai anke ME school bang lo a foundation long bang jong si foundation LP school mati anke foundation long pen mati hala ka charli long nang ji bang charli long pamai me dat prote ME school ang de dictation thek the
writing thek the la son po students tumbang angke la so long te isi ako kaprek appoint do la bangke child and parent relationship bang do non nilibang hem nilipo pai ta pustame kai ke mat lok thana na thu pustame nang than dun krilo nang lang dun krilo la so join si nili pustame asap so same thek dun lo pusi nili chema thala he anke elitum rong mane karbiang long ke rural area si ki ong lo pot elitum me thek dam long ke apai potum pustame ha arta ga pin pen pinando kok pisowan det lason ta theklong du olo la so joini ala tum ka chardi ka vede ra joini asomar tum hana chisan pon thek directi angke je than pon thek the po la somar tum bang ta ning hang ling si cheplang po thek the lo pot lipo pai tum na chin de lo pot cheplang ling po la so a point of view pen lang busta me hedi elitum hala esi ako kaprek angle bang wang thu jitik esi ata ave pin pen penan dokok pisowan det la so a problem a journey thadi education anathu effect do pick angke nili mithang arong bustame nili eneke non ke nili pota haragat si service ke claim lo pot hadak si ke dolo che nili rong binong bang ke dokmoka ampukhri rong kro ampukhri kro rong ladak bustame nili bihek pen theklong lo penak anatum ba adung rai rong bustame ba karbiang long ka prek rong bustame non da facebook molom instagram molom theklong po komani apiso komani long kadun jui komani asar mar mane kor jang pen chingki der la problem bang theklong pik angke lahaya joine tame ata ki jumpen e emotion se control hun e ajok e methang stability chewan hun e ajok lahai ke chok che kam che claim that pola so pi a future generation tumbang edok donang o utiti la si lahai te isi a role dolo ni pusini lima thaji hepini arbiang long education status pang kahinu ajok pang ke hedi ke thek kire tumta dopik lo angke nang leki pu government school pen charlie lo pustami pinyang deng an charlie long bangke teachers tumta role thi ulo nili lifelong ke hedi nili biheganko nili foundation ekdom primary foundation bangke lp foundation bangke private school pinaklo angke la dak teachers tum penana kimi tuition pen menak thanun lo nili methang jong pen dame chebor i lo la pen nili po pai te menang chebor i don piklo angla so pen nili mi school long tami high school long tami nili teachers ke do an tami nili ga charli interest ko ka joni alangli tum ta nang than mission lo son pusi chema thale he angke la dang mo ten nili jirpo gp jirpo angbong ta dolo inut bahini bangke charli gang tung ti dolo la wrong environment bang si son pinaklo pusini liga mathale he rong along ta jong si ka charli la hai chi hung o pusonte ke thanun bang guidance bang do pusonte alang lik jumta the uji pusini li mathalo chenam mangke pini asap o kabuji nili dochera hut pen mangke lai lam che mathalo pote ning che oi meme pini hai problem me thek long pen ke hedi nili ga charli long ateng nili parents tum na kabor idon nili teachers tum na kabor idon ateng si kapre atum pustami la sona var sai long posonte pojat isi kamatha dokok lo he nili bang athema nili non guwahati charli bom lo ladak a competition level si kapre bihek penta apai tum posita avedet pustami hala so marbang pa theknang pa ja ko ka chipi a join hedi so maruna ching thur don olo ame thang tame apia po amhang lang po chebor i dun nang lang puche matha do po la so a culture bang konani iliktum long isi asapu collect do pusi nili ka thekdam long alam le he nili lan bang ke ningji uji qualification ta ave lasi ko anma nili kabuji pen anili kachini pen lamthe bangela pohenlo government school ta kehnu pe kali ahok lo lakhe katiko ke dolo athema ahot pen ke private school bangke kam claim klete salary longle government school bangke kam claim clip sta salary bangke bang voipot la bangke konane school bangke dolo lason teachers bang with that irregular o komane salary long lo enjoy lo but student man than pamimen la son tan dolo setame penaan school thek don long ke infrastructure da ka vedere kali school ta dolo infrastructure ta dolo but ansusi etum infrastructure pustami minang lang education abang ingtang tik nang lang karbiang long school do an pustami nangli than pon nanglo higher secondary nangli science stream pen en sinang li chepa pass pon ta sinon bang ke nang li degree ke charli la pen degree pen athak an non anang li ka porhibom a course ko pipis nang li an pon ta so puthak the leading side news nang kang tom phan ni thek pen che than pon jima kalan
high secondary nili pass iklo 2019 aningkan so pi nili BSc zoology positame admission and iklo lake ADP college nogao long Anandaram Dekiel Phugon college nogao angke Ladakh pen 2022 aningkan nili BSc zoology che pass iklo la pente api nili CUT entrance live stame pi iklo entrance ki pi pen api nili Cotton University along biotechnology upon MSc entrance pen pass iklo he admission ta en iklo Charlie law class dun law first semester class dun law Charlie mahadak Charlie bomb hot first semester Charlie bomb hot nili isi realization pateng lo he hadak banke biotechnology a subject bang kind of very lab centric course ason pinak matidi lab long ini po experiment po research po ke lahai bang mane nili jungjung pen kama thalam le he nili domain pen nili interest pen asapo direct chat a feel pusi chema thal he nili lasi nili pader de pin pen la bange eri bup lo he angke patang tinde rason lo so pini lia ko masters of social work si ke enthulo la banke the Assam Royal Global University along sinili non bange charlie pom masters of social work la banke pining 2026 June lopolte final exam do ikpo right now I'm in my last semester of masters of social work angke so semester tang eklo polote angke next bang ko PC non ma matha thilang he ko pima PhD ta me ba kaprek pin exam bidunji pusta me la bang matha thilang non ko bang nang li mi thang ban than pon nang lo ke Charlie ang deng nang li penang ang deng le dun tang lo la penon het nang li pen purpon MSW sita non tang ji dok lo polo la siniri tun daleding side news pen ta hirjumi nang pidun lo nang li la so course tang pe me pen ne ke wang longji flying colors ke longji phani tum nang phan hirjumi suri akardom pe dir don la e lo ke Charlie duna journey bi hack pen non MSW ke Charlie pen nang lo pen ana dalam ili tum chingki ponong no nang li lo ke Charlie aputhak sinona bangke karbeng lo to kan nang li phanang chini bangke nang li nul alunsepi pasi nang chini bangke ong nang li lo ke Charlie konat ko pima penana tum chini ne seta nang li nul alunsepi la pen lun gilun ase jumi o pubang penana tum nang chini desember nang li social media chatai long pen nang live ka performance am pen na kapre chatai long pen nang chini bang do lasi nang li lun kilun komento ning kan pen sinang li ke pangcheng don ma la pen studio long lun kilun dam cheng mate ka record dam cheng la so alunjir kolo bang lo nang li than pon chima kalang nili kilun cheng aningkan bangke nili pudam neng pulote nili bihek pen sila pulune lun bom he ini hem postami classical Charlie lo bihek pen angkela pureas kori bom lo angkela sopi nili studio lo angka record cheng alun bangke chiklosu palunjir isi child documentary movie alunjir he angkela bang so a movie ka direct pon la bangke Rajiv Sharma langli angke 2013 lo ne 14 lo ne la so hutse la bang so movie ke release hai once tami YouTube long bangi ave la salun hai aprang mane CD la hai bang si la so ke ka release CD pen si ka release hai ke YouTube lo mang ave chiklo long so a child documentary movie long chiklo so polonje neli ka recording cheng lo angke ka record bangke ho jai Dr. Utpal Phugon sir alangli studio long si ka record iklo kala angna non ana nangli lun gilun mo pen polo 2013 14 lo solo men si lun gilun ke pangcheng polo la pen mo pen chiklo so di la solun han lo gilun am cheng ke la sala han lo ke record am cheng la pen non an nangli studio long jir an lo gilun dam tang nangli aning ning doma lun gilun dam apai especially the song numbers and la pen ako lang dam tholo putang tel an angbong pen ko so lun kilun halo nangli ning kacheng sam nai pinir ni ta la so lun ke kilun dam pen ning jing sam o la pen so lun me o la son noli la so puthak la nangli pachiri pan okay kalang jir ko an lo exact number bang ge lang than theksi det ta hai hai but approximately 450 songs bake doji karbi alun an bangke alag bang isi approximate number le hai up down pine son do po exact number bang ke lining ave ke
Chipu damji pelote favorite pu mane nili methang alun ka charju bangke mane kom engke bang hindi alun arju po kaprek alunsepi tu marleng alun tami arju po mane methang kilun alun itu tu mati di aku mi uncet pusonte mane satisfaction bang celong le ti methang kilun hamet hedi tang nang li lun ka record dam cheng la pen nang li lun kilun dam tang kona phai doma la ka do ve puthak nang li than la sinona bang ke nang li jir ko an lun kilun angbong pen ko so lun sin nang li ning ke dok nei ma la pen ning ka ching sam nei ma la pen kupi po sin ning ka ching sa la bang so puthak thi hek pen than pakar pon kalang pinaan alun kilun dolo la sangbong pen ning ka ching sam ta dolo ning ka ching sam se ta dolo la sangbong pen non pini currently jong si nang thaning pulote recently currently si jir alun do jirjar mirmir artapu la bangso alun jir ke si memorial song lo he bongso hirme inghi lang ke west asor he bongso bang sita arta mane komhek pen apor pin pen sami chewoi juilo alang true story aputhak sila bangso alun ke tau iglo angke bongso phan mane luge thek ser lo angke ausota chebori olo bonstame la arnam kitok ajoini la puson ki phonang koklo alang ni chewoi joilo la sila bangso alun bang me thangna charjulo polote me kri buring jitik si pini jong sinang thaning polote jirjar mirmir arta la bangso alun jirnili very close to my heart right now ahok la bang so lun jir ke nilita karju arnisiang bong pen batai pharo so se repeat ki bikok alun iglo se jor jarmer alun arjulo potangte hala bangso muni da kai phan chini donde thek donde sita la lun pen anta karju pen ining clovi la pen ining ki dok don hala apia po iri se apia po teng ani ning ki dok don la sona feelings do la solun karju pen asini ta ning dok pik la bangso lun asina nang phan akapregalam karju pon thik la lo nang li lun ki lun aphiong ase jumi pon ong la pen aphiong nang li phan nong chi thang ong la pen karbyong long atok anu ta nang li phan chini arje kereng nang li phan chi tong te sita ase pen photo pen nang thek long ata muni tum chini asin nang li la son lun ki lun along nang li seke ma de training ki endo ma music class punon la pen kapre punon nang li la poson seke ki endo ma kalang nili bihagang ko pen classical vocal training bang asa po enlo very minimal training nili visharad and complete iklo visharad jong sinili in simple term puneng polote bachelors of music anili chapatang iklo inke kacharli lake nili guruma do joymoti narzari video bokulia ghat longmat si music school alang li mithang hem longmat si kachong pu iglo adak sinili kacharli lo anke alang li nang pon bom lo pini anta nili hala bachelors bangetang ingden pusita nili pudam igbom giju dam bostami ini la pu practice pan bostami pudam bom la an hard training puge kali bon sitame la konma nili school pen chenglok la schooling hotse nili music ta training ke enlo pot lason a balance kuri pon pen konma nili ka charli unla bang charli pon lo sab sup la pente lun karju pente la ta isia training lo pusinili matha po lun karju la pen methang hem ka practice lai chod he training ke preka training ke en ke ave la puke non howi kimi along jasamet karbi film industries long langdam lo pulutang te nang lita inut successful abang phiglo lapen nongnam che thangklong abang lo lapen anparta loga purhi hin sita kang dai pen ha kang tu ya level anang dinon purhi dun bom lang lapen ington tenang ong inut manpeng ke do abang phiglo sita labang song bong pen ko mane apin so mar de so maratum akares nang chipi manang lipan ning ke dogalam nang che than professor ke bang lapu sonang likai long do ma okay like a human nature lopot kado kavi life long ta do po busnili mathal he lason karju bang ta do po karju ji bang ta do po human nature lopot ning ke hang bang ta do po nang ke hang he bang ta do po of course but kalang lo lapu mananili ke mang bang ta non pu an ke chun chelang la ha join ni si charli ning tu ulang mate ke dam ning tu ulang
pacun neng tu ulang kam ciklem neng tu ulang lasi matha pik ke kali lang lahai lambang ke lasi lalo karpiang long radang bong stami inut lun sepi po manang ipi pen job nang ching hon bang ta dolo respect nang ipi bang ta dolo si a blessing lo pusini li chema thalo lata la puson ang bong si solipon bom lo tang de non isi alama ko ba thadang le pan kar juji bang galalo lun ki lun pulotang te nang hada concentrate unang ji ne semeta bang kala so lun ki lun pen rat aning dok nang ji hala pil alam the la pen tune kat o ka we la hedi la so puthak la pen par nang li isia lun no si release tang lo pajang te rat aning dok po live performance ki thek long ji phanang ga hang la puson nang le phan duk pi ji nang de nang li la hai ka focus bhot hala pu nang li lo ka por hi na thu nang li phan pen ka siksa ka ni nak la puson ave ma la pen dong si dokok pajang te la bang so along nang li ko son si balancing ka kuri pon na bang so lam the tham pon ji ma kalang lalo la ka balance bang ke gisung chat athema hini profession si ka preg lopot la pu bang ke academic anke la pu bang ke luna natu anke live performance dam lo bolte arjota ing tingku ti ta dolo anke next ada prang ako college la ekdam ning la puson cha manage pom lo la songbong mane family support bang thi olo la so join ni si manage un lo busni li chema thalo atima live program dam busitami men che wang long ji ke kali zero lo busitami 3-4 am po out pene dim che loving pade hem nang chile 6 am sonda dolo songbong pen lalo main ke hedi dedication ka chibor in pangjong si halaputa mane ning ke hang do koklok charlie na do ning ako lunda ning ke hang piga kam lo pot lalo ning aklong pensi mane ning ke hang kam penak lo pot interest ke do kam penak lo pot la bangke kabor idun ason lo he ke la puson si manage ing pomlo athema balance li pulote distraction ke do veklo of course anke lun na join ni li son lamang puang tungke lun na join ni education na thuta nang support no la so pot athema lun dam lo pulote asap so pini earning dolo la pen hedi anke la so earning bang ni li non bang ke guwahati si charlie ik bomlo anke guwahati ke do ani li son middle class family pen ke bangalo so not pan ke it's hard to manage everything anke ni li po pai tumta anja kong ethiret ki kali te na pador khobi puta kali bon stame alang li tum bor ibon bomlo ko anma nang provide unan ke provide bomlo la so aputhak ta songbong ta nili mithang earning asapo la luna na thupen ki wanga pota nili asap so nili po pai pan pusitami relaxation is each pi unlo pusima thale he I see distraction ki do veklo but that motivation ta do koklo je lun bom lo rat atam tanang chihon pon bom lo la see more than distraction I would say that it is more about motivation for me to take both of my passion equally non nang le panaku kari thilam thela polo nang le hok la soni yang bong pen sita bor i emi thang ning kang pen do pu tang te nana apor pachiton un la pen success da mun ni la so message ki pi bang message la se nili nang le pan non kari thi bang la lo the summit aku education na field long pen sini nang le pan arti thing tung lo non generation atum phan upcoming generation atum phan jasamet lo ki charli long pen na tum ge udam nang higher secondary most probably higher secondary la jang te kangton atum se omunat la pen dam thu po la early child marriage la so puthak po ange ke charli na thu tiku po pen ini tum ga chingki kidam ka chingki tang asak tha khala sumar ame thang mata ke charli li oida po si asumar phanda ka che thanun ji abar sai ke ri pi thak da po education hin ke la poson si pa phi pon bom penang ni tum thek pon long la si jasamet non ovegi mi lo charli bom atum phan nangli hin pen copy message lo ke pi pon kang tung laba nili bangke nili chemata nili tek big repika bang pita kali la so puthak kenengji jipan nili qualified olo puta chemata the nili tanon si charlie bomla mon system nili pen aki bi owe tum system nili bong mar tum phan ke thanji ke sivelo non lom ke thena distraction ke phone internet social media lai hello distraction ke thenai lo of course use naing a trend pen dasuli pon bom ning pot lai ta use naing do naing
mobile phone bustame jong sili use si pute ili to ma PC do ko po bang tum nang paprang munak po lasi nili ki pu damji example bang ke phone na bang use lo entertainment na phanta use nang po non lom ke game pa tu la ya chi chi hong o na ta patu nei bon sitame emethang phan harm he that nei so mo hedi methang aim in life question mala bang chi bi nei amen mane ke charlie pon bom lo lapu dam bom lo anki ington pok lo son bang la kalidet nei isi aim in life isi akimang bang chi binang po angke la so akimang ateng pensi methang career goals mukha tame cheselam pon nang ji non jong si suppose inod so jong si bihek pen kamatha aim in life chi biro nili pilot tame cheman ji pulote pilot ka chiman ji aphan ko ppc ka charlie ning ma la so awareness bang ki do ki nang so si non lom ke ilitum ta binangan karbi angbong ta ke thekire tum do lo la si alang litum phan pustami ni listening ri lo ilitum ko anma ke thek la bang awareness people ning ili neighboring atum phan pustami athima nili charlie bom hot pusame thang awareness ka we guidance isi ka we joini pustami kunane katikuk do koklo pusingli chima thalo mon sitame bihek pe non lom ke career counseling a class ta do anke kapre coaching tame sihung ulo non bangke lasi lahai phan pustame hedi chulang ponang po lahai our sai opportunity ke kado kawe mane kido et pusi kamathalo ili just la so opportunity bang chi andun thek nang po lasi awareness bang kido ke nang sot la pen distractions mo ke do vek lo la so angbong pen eme thang phan koson si pa prang pon thek nang ji ma ba aim in life tame kapachun koson si pachun pon ning ma la bang eme thang ga chiri nang sot Charlie na thu bang aputhak nang lo ready than pajar mielo nona bang ke nang linut singer mate alunsepi pina ka potsi nang phan kari bang la lo lasinon ovi kimi to phan da samet lun kilun aning ke hanga to phan hala tumjong si inut alunsepi chi manji plote alang le tum long copy pi quality do nang ji hala bang so puthak nang le than pajar mi ponji ma kalan lake kadu kavita alang methang long kadu kavita kapre qualities to everyone has their unique qualities I believe that ngela songbong penta nili knowledge ateng pen nili ke lun lo ponstame thektik patagali non ta charlie ik bom lang ponstame nili jungjung pen nili experience tong si share ning pulote successful ajada feel long non kiluna feel long chatkali ajada feel long non pure dedication and hard work bang ke nang sot akam lo la pen true artist chema nang pulote yora dur mesen nang po chining chipaning ding thek nang po la pen failure and criticism bang en thek nang ji pusinili ke mathalo athema success bang long le prang ke hedi failure ta do po la failure long hut bang hedi kai ke ta sonsi akula failure pen ga charlie thek jima la bang si matha nang po failure dolo pu pen rejection or replacement ta do po lahai long hut hedi bang nang criticize ta do po lahai hut mane breakdown de that nang po un ansi methang phan ako ko sonsi pa me thegi mala bang si bor ipon nang po ajada filong ponon la pen kilun particularly kilun phanong si pudam polote practice pa yang nang sot মানে পুরা প্র্যাকটিস নাং পোজো আঙ্কে নন ইলি বাগে প্র্যাকটিস আহুত পেনে প্র্যাকটিস আপর অফ দ্যাট টিপটা যে মাথাপো মানে প্র্যাকটিস কে আপর চিপি বেক নেং পুসি নিলি কে মাথালো আথিমা নন নিলি লাইফ লাম নাং সি জেথান পোলাতে আহুত পেন কে 1 month ta practice tita dopo 1 week ta practice tita dopo isi banghedi nang heno dunbom eti anke jong si for example ilitum anisile megjang je polote 1 week an laso ke lak do ko eti poteng hedi ilitum practice bom lun bom lo pen angbong ington kok pulote laso impact bang kenangan ani do ko ketik ngi la support kachi recover thu bang edi sungo it takes a lot of time lasi dedication nang po pure dedication nang po of course hard work che paduk thek nang po patience nang po failure accept thek nang po la pente practice bang ke nang sot kiru na feel long bang ke aja da feel long tame practice ke nang sot lo la pen nili ka matha jungjung alam ke asap o training e dota ke nang sot bon pusnili ka matha guidance and training dolo pulote ili ke dama to war bang choklim lo ma lim lela bang ili chipu thekji tema teacher tum nang guidun bom pulote isia guidance long bom po la pen ning chi thita do klong po hai main bang ke nili jungjung ban ma thalam le
Choro Parpik lo nang li lapuan sai ki ongang bong pen postami ni tum hapana por GPC daliding side news long Chehut Cheput ajaimek nang li kai manget hek pen nang long nang li luke charlie pen nang long la pen nang li nut alunsepi ke mana puthak la pen kuson si non ovi mi tum phan la hai ken kam long chi jordan ki mesani ma kat do ka ve lam the puthak nang li ke than ki pajor mi pon pon nang le phan Choro Parpik lo la si non pini por nang le pen ka Chehut Cheput por ki la pon si kang ton pon lo la si nang le phan suri kardam nang pidun thula Masih labang so news channel along nang litum nang lang nun thulong ver jepan nang litum kai kia por sitan litum han hirjumi nang pidun thabam tha lasi pini Chehut Cheput ang dengke la pon sikang ton ponilo to mi thak mi kardom